Дойду үрдінен театр сылы білдерілі анал бәлі оңғылан республикабыт бары народный театрдарын керейектәқ. Олунью 14 күнігер Жокускай коракка Нутча академическай театр үрдік сығынытыгар министр Юрий Куприянов бу бәліені республикаға ан бастығынан тәрелі бұлатын ойынскай атын сүгер народный театр режиссеругар Валентина Бурнашоваға туттарбыта. Улуу байбыт бұлатын ойынускай түрәбіті сүй сүрбе бес сылынан кені атын сүгер таатта народный театра, улуу кутоңсы спектакли туроран 2 төгілден бір дойдулақтырығар көрдірді. Көрөтчі кең сеңәрейдің ылла. Маннык өрі күріләқ жөрі күнге режиссер Валентина Бурнашова анал белені салғы Петр Тластюков атын сүгер чөркөк народный театрығар туттарда. Чөркөккө быйыл үйетити сыла билдерилли бит. Бу черчетинен чөркөктөр бир дойдулаактара ЮНЕСКО стипендията ийыл оңкохот бөтүр эрихенникеп көһөңө бөтүр төрөбүтө 9 сылынан кини үтүү аатын аян калларбыт олоңколорун үйетитерге буланнак үлени ыталлар. Улуска 15 түгүлүн ытыллар олоңко күнүгер улус барын эхилектере ийыл оңкохот 2 оңкотун 2 күн тура тебинен толордулар. Күн күрехи бир дойдулаактара чөркөктөр саглаатылар. Театр сылын анал бәлете салғы чурапчылуғын дирин народный театрыгар туттарылынна. Бәле маннык сыл устата республикабыд биехен өс народный театрын кериектәқ.